Wis nyabut singkong lagi lur. Bedul bolet maning lur. Loh, ki pitake temen 5. Jel, kayak ngapa cel di sini ki? Bisa 5 kok. Ya Allah, jos temen ya. Singkong, pangapura singkong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kapak bedul ke. Witil 5 jel. So orang mau kakak temen ki witil 5 jos temen ya. Si kayak ngapa di sini lo kayak. Loh. Bisa 5. Jel kayak ngapa di sini ke. Witil 5 lur. Ya Allah. Cimate ke. Witil 5 yo. Hebat temen. Jel kayak apa ye. Witil 5 kayak apa cari sini, aku penasaran nyong malah. Loh. Witil 5 lo kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jenapot lur. Aduh, tukul. Santai. Aduh. Wis. Aduh. Nah, iya gue lur. Orang witil 5 lur gue. Yo. John. Ya korup lah ya.